Misano no yakan friend. Misano na sana tak friend wana. Wadina ni huno. Actually no, ayana kono seno di naturally. Wadina ni huno. Actually ayana kono ni ay sigi minkano ni naturally. Patri kutum. Wada muani patri kutum. So shimo patri kutum. Wajine wanjiwai. Abofora anya busasi to buasi wodi wodi ho na chiri wa fa ne shiri asiri wa yere sina wanyu no buni na den kuredi uni sekakra wo butumti enambia uhuna udu sikabeto na wawini ebari zengora patri kutum se ushe mu zena ufura yuni zuri so mu zena ufura ayu ni zuni ai owo ne wi abukwa ne yabo ni mamekana menjoro bizawu usikuru mu biema wayine ni wudi uso farishia owo ne wi akokwa ne yabo ni wuli mamekana chuwa usikuru mu awu yenwa obiye yine ni no atenkora opepero muna wapai so se upe udi meka wadi ya chulu udi netunua wangu na fresh yo ututumika kakresho utunua patari kutum odemo patari kutum ayane suwasi muni patari kutum asari wani osuna wanyu nubu ebani shankarani asari wani osuna wanyu nubu ebani sinyu ai ni untimu na wafana to musoro hokanik ni untimu na wafato musoro semdosu mamekana menchauze owe usikurumwa wani sosuntiro ayasusufahe no manyinara to wasi ruwedia ayakata wani na hwene koronwai obaya usiwa obiamfano uri uso peni wanamuwa ubi antonwa uri uso peni wodi se wanguni awakofa bafini ai sena sora no pana yunisu atosu atwempini daba bia ukwana ubafini unsu ntemena niyo aborosu obodo masani ai owo senka ubepe bibia kofini wode kade kofini abranti enka ubepe bibia kofini wode kade korodiyo ayabisana yentere wasiye ayabisana yenkana munsa mtoro uko tusengu na nati abubu anua nasa wudi yobaye kemwana ubune ninki anka vina nyese wunimu ahuru bipinti na watu na mwasi patri kutum washimwa